Ikaze kuri Rubavu buy and sell, tubagezaho amazu n'ibibanza bigurishwa. Uyu munsi rero turi i Musanze, turi kubereka iyi nzu y'akataraboneka, inzu nziza cyane kandi nini, iri no mu kibanza kinini gifite ubuso bw'igihumbi 200, iri ku muhanda wa kaburimbo mu Kizungu, mu mujyi wa Musanze rwose, muri quartier ya VIP, ituwe mu buryo bugezweho, ahantu hubatse amazu meza cyane. Iyi nzu rero turi kubereka aho ni mu mbuga, iragurishwa miliyoni 135 z'amanyarwanda. Miliyoni 135 z'amanyarwanda, uyafite iyi nzu y'ibyumba 6, tuwarete 4, ikagira umwanya munini ku buryo ushaka kubaka indi nzu cyangwa jaride irahari. Rwose ni inzu nziza cyane kuri miliyoni 135 z'amanyarwanda. Iyi nzu wayegukana, ni inzu nziza rero. Muduhamagare kuri izo nimero zacu cyangwa mutwandikire no kuri WhatsApp, tubereke n'amafoto. Urabona ko ari inzu ikeye kandi imeze neza, iri no muri quartier nziza yiyubashye, aho bita mu Kizungu cyangwa se muri VIP neighborhood i Musanze. Iyi nzu rero ntigucike rwose kuri miliyoni twababwiye aho ngaho. Iyi n'indi nayo iri mu mujyi wa Musanze, mu mujyi neza rwagati. Ni inzu nziza cyane nayo ya vuba, ifite igisenge cyiza, ikoze ibyumba 4, saramanje, toilette 3, ifite na annex ku ruhande. Iyi nzu yo iragurishwa miliyoni 85. Miliyoni 85 z'amanyarwanda wayitwara, nayo iri mu mujyi rwagati rwose, mu mujyi wa Musanze, ahantu heza cyane. Ifite umwanya uhagije, ikibanza ni kinini, metero kare 600. Urumva ko ari ahantu hanini cyane. Mutwandikire rero, murakoze cyane. Aho ni mu Gikari. Mugire ibihe byiza cyane.